nnete le ka moya ka thuso ya hao moya o halalelang re thuse ho bula dipelo tsa rona ho khumamela e le ka nnete in this time in this season moya o halalelang re hloka thuso tsa hao moya o halalelang re hloka ditsamaiso tsa hao moya o halalelang re hloka matlafatso ya hao moya o halalelang dinakong tsena tse thata moya o halalelang dinakong tsena tseo dinaha di tsohelang matla ka tsona moya o halalelang nakong tsena tseo malapa a lwantshanang moya o halalelang nakong tsena tseo sa hlompole ho le seibo re ba tsamaya ditseleng moya o halalelang re kgethile ho ba sebakeng sena re kgethile ho tla khumamela re kgethile ho tla khumama re ntate re o tshepile wena le fika la ka mehla re o tshepile wena khomoshilane ya ka mehla re o tshepile modimo wa rona re o tshepile le ho senga ka sheko re re hayo ya tshwanang le wena hayo yo re ka mo tshwantshanyang le wena hayo yo re ka mo bapisang le wena modimo wa rona o phahame wena o phahame Jehova le ho senga ka sheko modimo re a o rorisa re a o rorisa o senga ka sheko boteng ba rona bona o sebakeng sena modimo ha e ke be le tshwao la thoriso le wena modimo ha le godimo le le bulehe bakeng sa rona modimo hobane boteng ba rona modimo ke thoriso wena ha re le nahana hore re kopane modimo ka bobedi ba rona ka boraro ba rona re kopane boteng ba hao modimo o mo iponahatse ka ho sebaka Jehova hona jwale ka lebitso la Jesu ka tsela ya moya o halalelang modimo o mo thuse dipelo tsa bana ba batho le ho senga ka shekolela modimo dipelo tsa bana ba batho modimo ho tiiseletsa tumelo ya bona ka sebete wena hobane wena fela ya tshepahalang modimo re ha ona letho le re hlahelang le lebe le sokang le hlahela batho empa ba ya tshepisa modimo hobane lentswe la hao le wena ya re tshepisitse ho ya tshepahala le ho senga ka shekolela modimo wa rona lentswe la hao le re modimo le hoja tlokotsi e re hlahela modimo wena o le modimo o tla etsa tsela ya hore re o hlole modimo re a o rata modimo ntate re a o rata modimo o re a o khumamela modimo moya o halalang re a o ananela ho senga ka shekolela hore re eme sebakeng sena re eme jwalo ka bahlodi re eme jwalo ka ba matlafetseng re eme jwalo ka ba kgethilweng ba kgethetseng nako yena hore re tlo phahamisa matsoho a rona re o phahamise hobane o modimo o modimo wa rona o modimo wa rona o modimo wa rona ha o ye mong yo re tshepisang yena ha o ye mong yo re ka shebana le yena ha ona ye mong yo re ka mathela ho yena wena fela modimo ya nnotsi thoriso hlompho le tlotla re isa ho wena hona jwale thoriso hlompho le tlotla re isa ho moramo modimo hona jwale thoriso hlompho le tlotla le teboho re isa ho moya o halalelang ka ho sebaka sena hona jwale ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth marika toria mantele besaya rila mantekeria mantoloho ila haya mantele hesete rabuka bayatala la mantelia mosia mante reketete rebesia baba riboko todo moshia mantelia bata ribrementelia basaya ilementelia bakatala rabasia doroboshe imantelia manda rabosha masaya nderia bukotala ledesia toka maratana mante reketelia mandelia maso korobosha tara ribakatalia mande rebesaya marakatara ribekete rebetelia mando robosha mesianda rabashata likatalia mande rehete reketelia mandalia boso
modimo wa rona ya re tshepisitseng a selemo sena se qala hore o re neya mohau wa ho hlola Shakabasiate Leteria Mantokosa Maseteria Mantila Bahaya La Rukatara Riva Kasianderete Reteria Manto Kasayanda Ramosha Uretebisite Ujimo Uretebisite Jehovah Uretebisite Ujimo Ursulaite Sulaite Sulaite Sinemonsana Sulaite Uretebisite Ujimo Uretebisite Umanitititi Tenzeriza Namuraho Bona Ujimo Uretebisite Titendi Chamurimo Zerina Mohao Riveribona Urabashurika Titendi Chamurimo Zorifitile Wotona Tenten Harinisheva Bietanoia Fena Impatazilla Kasheko Riamika Satente Yena Beremutimu Rialepuha Ubanani Shote Rialepuha Ubani Baba Mata Bana Runa Ufita Bayani Khayano Runa Riatumela Lotazilla Kasheko Umutimu Runa Umutimu Runa Umutimu Runa Karutente Yana ya Royalty Christ Kadari Rahuboni Mutimo Rahuboni Mutimo Rahuboni Mutimo Rahuboni Mutimo Rahuboni Mutimo Utamaina Runa Rahuboni ya Rahuboni Jehovah Rahuboni Rahuboni Mutimo Rahuboni Lahasila Masama has the same color. The Hilary Pota Narcosa and the Fing. Imbalazatilla Shobori and Sebastian Sanaraboni. Fishile Moma and Baita no fix that thing. Regeni Mona Baita but Labanza have no fixer. Would you want a regeni? Mona Baita no chatting. Remember, are not anything. Receive the Moma and Baita no chatting. Ubani wana umutimo uyemijwalo awufetuhi mutimo wa roza uyemijwalo awufetuhi uyemijwalo awufetuhi ditshepiso tsa hao di tiile mutimo rieme sebakeng sena hobane re o bone re tlile hape re tlile le sebete ka ruri pelo tsa rona sebete le matlapetse gobane re a tseba modimo ga o fetoge. We are confident that even tomorrow, oh God, even tomorrow modimo you will still be God who is faithful. Re a dumela re godisega re letsa tsela ka o sane ga leshaba le la bobedi la boraro la bone la bohlano la sateretaga le la sonta o fitlhela re kopana gape motho mona sebakeng sena modimo o tla bontse le modimo ye metswalo o sa tsitsinyege o tla bontse le modimo ye metswalo o sa fetoge modimo bana ba rona ga ba gutlela dikolong o tla bontse le modimo ye metswalo o sa fetoge modimo aya bosiagata elementary ya masikata elementary ya mokosianda bateng bana ba tatarose ba ka sena modimo bao ba soka ba kena mamating a sena mo babela wona modimo bateng bana ba ka modimo bao ba ntse ba lwantshana le tsa bophelo modimo empa le ha ona go le jwalo modimo ba soka ba kena ka mamati modimo wa ka ao ba betseng mona ba le hoja modimo ba ntse ba kene ntweng ba ntse ba lwana modimo empa wena o modimo ye mejwalo ha o fetoge modimo ditshepiso tsa hao modimo wa rona ke motheo o re ka ikanyang one Jehova le go sega ka sheko modimo le go tla go bona maemo ka ha fetoga o ntse o le modimo o ntse o le modimo wa rona o ntse o le modimo wa rona. You are taking us higher even though we don't see it, Lord, but we know that you are continuing to work in our lives. When that day comes, when that young lady enters into that position, you will be God. Oh,
unmovable, you are unchangeable, you are unstoppable, you remain the same. Umzole mudimo ya fetola mayemo, prince barasatiri, ridumela rasatumeli. We are here. We are here because we know. We know. Oh. We know Reazeba. Le haro robete. Le rari le karoma shaba murena. Le haro kabama shaba na eli khulunzo. Le haba tuba karubua hampi. Reatumela. Ubane rubone. Usamaile le runa ufifela mona. Usamaile le runa ufifela mona. Usamaile le runa ufifela mona. Wena mutimu ya zamaile le Abrahama. Wena mutimu wa sibili ya zamaile le Runa. Wena mutimu ya zamaile le Isaka. Wena wazamaya le Runa mutimu. Wena mutimu ya zamaile le Jacobo. Usamaile rubone mutimu. Rohoni sehile. Mutimu haufetohi. Rohoni sehile. Mutimu. Ukalo le ketela. Sena seru le karuso na hona shwale. Mutimu wena kasi ketela. Holy Sehile, urukuena mukadi muketeli wa tumelo ya Runa. Bashikatalia. Holy Sehile, Holy Sehile mutimu, Holy Sehile. Ne harasa kulimela ya Runa rapela. Ne ya Runa Holy Sehile, umutimu lo kausayenkai. Le hamiliwa na Runa ukabawa dieha, wabali mashaba mutimu. Le hamiliwa na Runa wona ukazitwa kuhata. Wana waruna wasita impero Holy Sehile urumutimu lezafini tika hono klentente ngela ya kokana intezi zofi katente ina ya kokana ngoba nindi yathumela mutimu jona ka hotsa bile runa khodi nyefutile utlotsa mali runa khodi nyentsha utlotsa mali runa selebusela jona ka hotsa bile runa servitile la bana sepeza utlotsa mali runa usona se ngoba no mutimu le hotsa re ka tsena ka ho isietse le mahlomola ra bona ka bophelo bona ba ya dieha modimo e be re bona ka dintho di ya dieha ho kopana empa modimo re a tseba hore at the end I stand here as your servant. Mama royalty Christ gathering and abuse. Ubani kumponi umuchi. Digerekeri kwetu. Umbale mama na antentele na ante abuse. Hasika mushale hasika tiboyaka. Usanze nokuna le batho ba babedi ba bararo. Bala ka ka uhatumela ka bona ba tlobisa le bitso la hao. Modimo ubone. Jalo ka kereke ubone. Jalo ka kereke ubone. Ubone modimo khale re kgaragatseha re kena di hono batho ba bua di bua tsa mefuta futa hona le dintwa tsa re sa tsebeng ka tsona re le ka ro dintwa tsa re sa tsebeng hore re ka ro dintwa re le ka ro mafufa ba re sa tsebeng hore re ka ro mafufa modimo ka re ubone re ntshitse ka ro hono re kena ka ro tente fresh tent re ntse ka ro fresh tent re kena ka ro tente re ntse ka ro tente re kena ka ro mukhuku
saw young people rising like an army. I saw them fighting for the gospel of Jesus Christ. And I saw your hand upon their lives. Lord, I'm about to do what I'm saying. In battles, every day I'm going to hold on to the Basangani Batoe, Basangani Batoe, Basangani Batoe, not so lucky. Basangani Batoe, breakthrough your bona. Umani clothes, see about you born. Everyone in the room was like our hand. You born. Thank you, Jesus.
Jesu. He is good in this place. Hallelujah. Jesus. He is good in our midst. Hallelujah. The Lord is good in our midst. Hallelujah. The Lord is good in our midst. The Lord is good in our midst. Hallelujah. Praise the Lord. Listen, if you don't know the goodness of the Lord, go back to your life. Go and look at things that happened. Go and write them down one by one. He is faithful, this our God. He is faithful, this our God. He is unchangeable, this our God. He is immovable, this our God. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my God. Oh, When I remember where we come from, when I remember where we are coming from, this morning in prayer, that was the song that I was singing. That is the song. I played it, I'm sure, for 2 hours. Hallelujah. Praise the Lord. And remembering the goodness of the Lord. It does not matter where we are. I have seen your goodness in the land of the living. Hallelujah. Praise the Lord. I pray for this church. I pray for the members of this church. Those who are still coming and those who are not here. Hallelujah. Praise the I Lord. said, Father, I've seen your goodness. Some of them they're supposed to be depression. Due to depression. Hallelujah. Praise the Lord. Some of them, they could have lost it. But But we see you. We see your hand. I said to the Lord, you know, in the Bible, I think it's David in Psalm 139. He speaks about the stars and the moon. How every time when we behold the beauty of his creation, when we behold the beauty of his creation, we are amazed. But us, royalty Christ gathering, when we look at each other, we see the beauty of the Lord. It's no longer about the moon and the stars. It's no longer about the mountains and the hills. It's no longer about the seas and the rivers. It's no longer about other creation. But now it's about God, our God. How God has shown his faithfulness. Hallelujah. Praise the Lord. God has shown his faithfulness. This month of June, we were celebrating 10th anniversary of Royalty Christ Gathering. Hallelujah. On the 5th of June, I did not want to shout about it because I was praying about it. Hallelujah. Praise the Lord. To say, 10 years on understanding. When a child is 10 years old, they have an understanding. Hallelujah. Praise the Lord. They can bathe themselves. They can boil water. They can make tea. They can boil eggs. Hallelujah. Praise the Lord. Parents can trust them with responsibilities. So this is the season that we are in. Hallelujah. Praise the Lord. Morena ro tshepile a re mmone modimo hle re mmone modimo wa rona. We have seen our God. Hey,
I don't know about you, ha ke tsebe ka lona but this royalty, empa royalty yona she has seen God. hallelujah. Praise the Lord. I don't know how many of you Ha ke tsebe ke ba ba kae ba lona who can stand here and say, Father, I thank you, ba ka emang bona ba re ntate ke a because leboha I felt like I was alone. hobane ke ikutlwa ka ke mo But now today, empa ka I jeno have seen that you were there with me. ke a bona o e sale o na le nna. Hallelujah. I don't know how many of you. Ha ke It's tsebe no ke ba longer kae ba about lona. just living. Ha e sa Because le tsela sometimes tsa re phela. re ema mona re fela ntate modimo re a leboha bophelo. But ntate batho tseo a di entseng maphelong a rona. Hallelujah. Tse re kgonang ho ema ka tsona re dire re ha ntate re o bone. Like, yeah, this is you. I don't know ke mang o batswadi ba hae ba hlokahetseng o a kileng a re modimo ke lakatsa ka re mme le ntate ba ka ba phela ba tlo bona ntho ena o nketseditseng yona gore o tlo lakatsa re bafu ba tsohe. Hallelujah. Ba tlo bona mohlolo ona o modimo a o yentseng. Mara ha ke mo, let me go to the word. Ha re lentswe Can we please go to 2 Chronicles chapter 32? nna re ka ya ho ba Korineke ba bobedi chapter 32. God is faithful. Modimo o ya tshepahala. Our Father is faithful. Ntate wa rona o a tshepahala. Our God is faithful. Modimo wa rona o ya tshepahala. Our God is faithful. Modimo wa rona o a tshepahala. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Chronicles chapter 32. What's am I in the head? After these things Ka mora ho dintho tsena and these acts of faithfulness, le diketso tsena tsa botshepehi, Sennacherib, king of Assyria, morena wa Asaria came o ile a tla and invaded Judah mme a kenella Juda and encamped against the fortified cities. mme a dula ditoropong tseno tse 45 Fortified like tse that. tloheletsweng. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thinking to win them for himself. A nahana ho inkela tsona. And when Hezekiah saw that Sennacherib Itse Hezekiah ha elellwa go Sennacherib had come and intended to fight against Jerusalem, o tlile mme o ikemiseditse ho lwantsha Jerusalem, he planned with his officers o ile a etsa leano le ba botho la hae and his mighty men le banna ba hae ba dinatla to stop the water of the springs ho emisa metsi a metswedi that were outside the city. ao a neng a le ka ntle ho toropo, And they helped him. mme ba ile ba mo thusa. A great many people, but Batho ba bangata ba baholo were gathered ba ile ba kopana, and they stopped all the springs mme ba ile ba emisa metswedi yohle and the brook that flowed like a river, le molatswana, melatswana ya that flowed through the land, e neng e tsamaya lefatsheng le saying, ba re why should the king of Assyria hobaneng ha morena wa Asaria come and find much water? a tle a fumane metsi a mangata? He set to work resolutely. He thought, he set to work. Verse 5. Aipha matla mme a tsosa lerako lohle le dikgeu a le phahamisetsa ho le fihlisa ditoreng. Ai Sesotho man. Verse 5. Go ba le verse 5 in that text. Una le Sesotho mo. I want people to understand that part. He set to work resolute and built up all the walls that was broken down and raised towers upon it. Aipha matla mme a tsosa lerako lohle le dikgeu a le phahamisetsa ho le fihlisa ditoreng mme a aha lerako le leng ka ntle ho lona, hape a matlafatsa
Millo motseng wa Dafita. Millo. Oh, Millo le mona ke ntse ke ipotsa ke ntwe. Hallelujah. It seems it's like a name. Me a etsa dibitsa tse ngata le dithebe tse ngata. Anto be abalaodi ba ntwa hodima setjhaba. Ba phuthehela ho yena lepatlelong. Le monyako wa motse. Me a ba kgothatsa ana. Verse 7. Ipe matla. Be strong and courageous. Do not be afraid or dismayed before the king of Assyria. And all the horde that is with him. Because the one who is with us is those who are with us are more than those who are with him. Or against us, yes. To him, and to him there is an arm of flesh. With us there is the Lord, our God, to strengthen us and to fight our battles. And the people took confidence from the words of King Hezekiah, the king of Judah. Hallelujah. It's fine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, after these things, and these acts of faithfulness, hallelujah, amen. The king of Assyria decided that now he will go and attack the fortified cities, thinking to win them for himself. Hallelujah. Praise the Lord. Can we read it from verse 1? 32 from verse 1. The Chronicles of chapter 32. Sankeribe morena wa Assyria ufutuhela Juda. Uferiswa makgotla a hae. Ka morata ba tseo le ka moradiketso tseo tsa bogabane. Ha fihla Sankeribe morena wa Assyria. A kena naheng ya Juda mme a thibella metse ya diqhoboshiane. Are o tla ikela. Itse ha Hezekiah a bona hobane Sankeribe o tla ka morero wa ho futuela Jerusalem. A rera mahosana a hae le bana ba hae ba bahale. O re ho katwe mehlodi ya didiba tse ka ntle ho motse. Mme ba mo dumela. Ha tla ha butheha batho ba bangata. Mme ba kata didiba tsohle. Ba kata didiba tsohle. Le molatswana o neng o phalla hare bona bare na marena a Assyria e kare a sa fihla a ka tla fumana metsi a mangata na a ipha matla mme a tsosa lerako lohle le dikgeng a le phamisetsa ho le fihlisa ditoreng a le phamisa ho le fihlisa ditoreng mme a ha lerako le leng kantle ho lona hape a matlafatsa Millo motseng wa Dafita. Thank you, Dad. After the faithfulness, the king of Assyria came and invaded Judah. After the faithfulness, after he saw the faithfulness, the attack came.
after they saw the faithfulness of God, ka morago ba bone botshepehi ba Modimo, the king morena encountered a challenge. o ile a kopana le qholotso. Hallelujah. Praise the I Lord. don't know how many of us, Ha ke tsebe ke ba bakae ba rona. after we celebrate something, Ka morago re keteka ntho e nngwe, then we sit down ebe re dula and fatshe, we realize that we still have more to do. ebe re elellwa gore re santse re na le bongata be re tshwanelang go bo etsa. Hallelujah. Praise the Lord. We still have a battle ahead of Ntse us. re na le ntwa ka pele ho rona. I'm talking to you. Hallelujah. Amen. When we are finished, Ha re qetile, after we say that we have seen it, after we said you have walked with us until here, Ebenezer. Ebenezer, But when we look again, empa ha re kadima hape, we have a challenge ahead of re na le us. qholotso ka pele ho rona. Hallelujah. Praise the Lord. Many of us, Ba bangata ba we rona are excited. Now I'm one of them. re ra thaba. Oh, ngwanaka o feditse matric. My child has finished matric. Just after December. Ka mora ho December fela. Oh Lord, Bana ba bang ba ya university. other kids are going to university. But we were celebrating just not so long ago. Empa le re keteka e seng nako e kae. Hello. Praise the Lord. Oh, ngwanaka o medisitse. O thuntse dithunyana tse pedi. Amen. Hallelujah. Amen. After that, we are facing another challenge. Ka mora ho mono re kopana le qholotso e I nngwe. want us, as the Church of Christ, Ke batla jwalo ka kereke ya Kriste, we must realize re tlameha re elellwe that after every victory, hore ka mora ho tlholo e nngwe le we e must nngwe, prepare re ourselves tlameha re to itukise face another battle. ho kopana le ntwa e nngwe hape. Hallelujah. Praise the Lord. After every win, Ka mora ho tlholo e nngwe le e we nngwe, must always be re ready. tlameha re dule re le Even malalaotswe in the season of winning, le sehleng sa ho in hlola, the season of le breakthrough, in sehleng sa phunyeletso, the season of getting le answers, sehleng sa ho fumana we must dikarabo. always be Re prepared. tlameha re dule We re must always ikemiseditse. ready Re ourselves tlameha re dule re to face itukisitse another challenge. ho qabana le qholotso e nngwe hape. And we must not be emotional. Empa ha ra tlameha ho ba le ho utlwa bohloko. Hallelujah. Amen. Oh, nakare ba lawyer Hamandit. No, I Since don't I'm know. which is not It is which the circle of life. ke sekela After the bophelo. faithfulness, Ka morao ho something botshepehi, else came to attack. mme ntho e nngwe hape e ile ya tla o They, hlasela. they, they celebrated, Ba ile ba but keteka, not for so long. empa e seng bakeng Because sa nako e telele. immediately after they have realized Hoba their faithfulness, the bad news came that the king of Assyria is preparing to come to you, itukisetsa ho tla ho lona. and he's not preparing to come to you in peace. Empa ha itukisetsa ho tla ho lona ka He kgotso. wants to come and to kill and O destroy. batla ho tla a tlo senya, a tlo He wants to bolaya. come to steal, kill and O destroy. batla ho tla a tlo utswa, a That's tlo why we senya, a must tlo bolaya. always be get up. Ka hoo re tlameha re dule We re le must malala always otswe. be get up and ready. Re tlameha re dule re itukisitse. Because after every season of victory, Hoba ka morao ho sehla se seng le se seng sa tlholo. hallelujah, Praise the Lord. from top, you have to start again something new. Ho tloha hodimo o tlameha o ye fatshe hape o lo qala ntho e nngwe e ntjha. If you are the kind of person Ha o le mofuta wa motho who does not acknowledge the challenges ya sa ananele diqholotso, and face them head on, ebe o di toba, o di tobile, you will always remain at the same position. o tla dula o le boemong bo le bong. Hallelujah. Praise the Lord. Because you are not a challenged person. Hobaneng ha o motho ya nkang diqholotso. We enjoy comfort zone. Re thabela mo re dulang re Let iketlile. me tell you, my brother, my sister, Re ko jwetsa abuti wa ka comfort zone is not going to take you anywhere. mo o dulang o iketlile, ha ona mo There are tlo many right now ho na le ba bangata who are hana getting jwale, a salary ba fumanang that they have moholo, been praying for. ba kgale ba e Right rapella. now, Hana they are jwale, only buying clothes and hair. ba reka diaparo le meriri, They are buying food. ba reka dijo. They are at their relaxed mode. Ba boemong bo They are iketlileng. enjoying chin chin.
ba enjoya tšhelete. Le modimo wona Even this o God ba buletseng ditsela ba mo lebetse. who opened their path, they Ditulo forgot about di him. empty. Here are the chairs, they are Because empty. we have forgotten. Hobane re lebetse. We are at a place more than man describes it. Ja masango ya. Amen. Re kgaketse, re na le seshabo. We forget. Re a lebala. Morena Hezekiah, King Hezekiah. when they have heard of the faithfulness of God, Itse ha ba utlwa ka botshepehi ba the Modimo. challenge was coming. Kgolotso e ne e tla. They even forgot about the faithfulness of God. Ba ile ba ba lebala ka botshepehi ba They Modimo. had to go back and plan. Ba ile ba tshwanela ho kgutlela morao ba lo ala He leano. did not go and plan. Ha ka ya ho etsa He leano. knew exactly what to do. O na tseba hantle sa tla When he heard the bad news, ha utlwa he ditaba tse knew mpe, exactly what to do. o le a tseba Because he was a man who was get up. hoba e ne le monna ya dulang a le malala The Bible says, Bibele e re one day Isaiah come to him tsatsi le leng and Isaiah a come tla ho and tell yena. him, O tla tlo mo tsebisa the Lord says that hore morena you o must re prepare the affairs of your house hore o lokise because ditaba tsa you lapa la are hao. about to die. Hoba o sentse o tlo shwa. What did King Hezekiah do? Morena Hezekiah o ile a etsang? He turned his back from the prophet O ile a furalla moprofeta. and he looked at the wall Mme a sheba lebota. and he began to pray Mme a qalella ho rapela. because he was a man who was always ready. Hoba e ne le monna ya He was dulang a a le man malala who hao. understand his God. E ne le monna ya He was a buisana man le who Modimo wa has hae. built a relationship with E God. ne le monna ya ahileng dikamano le Modimo wa hae. When the prophet came to him Ha moprofeta a tla ho and yena, said to him, prepare your house a re lokisa because you are about to leave. hoba o He sentse did o tlo not say, tsamaya. "Wana wa ntlwaela." E be This se ba one qadile is ba a lawyer. We are now beginning with witchcraft. He turned his back from the servant of God O ile a furalla and he mohlanka wa faced the Modimo. wall. Mme a tadima lebota. You know, in the tradition of Israel, La tseba when tradition they ya Israel. pray, that's why when they pray, Ha ba they rapela. go down with their face Ba ya fatshe ka and their difahlehelo tsa face bona. touches the floor. E be fahlehelo tsa bona di touch lefatshe. By so doing, Ha ho etse jwalo ha they are bona. saying, "Modimo, They are saying, ha God, hona letho leo ke le beya mahareng a ka le wena." there is nothing that I put between you and I. The king also, Le morena le ena. when he heard the bad news, Ha utlwa ditaba he tse mpe. turned his back from everything. O ile a furalla ntho e nngwe He le e turned nngwe. his back from the man who prayed with him. O ile a furalla le monna ya When you read the story, ha o ba lapa le ena. you will hear that when the battle was happening, Hore ha ntwa e ne etsahala. the king Hezekiah Morena and Hezekiah the prophet le Isaiah, moprofeta they Isaiah prayed together. ba ile ba rapela But when mmoho. the bad news came, Empa ha he ditaba tse didn't mpe di say, tla, "My friend, the prophet, let us pray." ha ka re moprofeta wa He ka turned re his rapela. back. O ile a mo And he furalla. looked upon the Lord. Mme a sheba ho morena. So when when the king of Assyria came, Jwale ha morena wa Assyria a he tla, knew what to do. o na santse a tseba hore Because tshwanela the etseng. wisdom of the Lord was upon him. Hoba tsebo ya Modimo e ne se le ho Isaiah yena. chapter 11 was already manifested in him. Isaiah chapter 11 e ne se ntse The e spirit of the iponahatsa. Lord will be upon him. Moya wa The Modimo o tla spirit ba ho of yena. wisdom, Moya wa the spirit hlaya. of knowledge, Moya wa the tsebo. spirit of understanding, Moya wa the kutlwisiso. spirit of might and counsel. Moya wa matla le botshedisi. Hallelujah. Praise the Lord. The spirit of the obedient fear of the Lord. Moya wa ho ikokobetsa ya kgwathabo ya Modimo. It was already upon him. O no sontse o le So hodima when hae. he heard about the king of Assyria, Jwale itse ha utlwa ka morena wa he did not Assyria. fight, he did not prepare for the armies. Ha ka lokisa le bo mabotho. No. Hallelujah. Praise the Lord. He prepared, he said, let people go and block the waters. A re ha batho ba tsamaya ba lo kwala didiba. Hallelujah. Amen. Let people go and block the springs. Ha batho ba tsamaya ba lo kwala metswedi. What was he doing? O ne a etsa eng? Remember Jesus Christ. Hopola Jesu Kriste. Remember what happened with Moses and Israel. Hopola ho ile etsalang ka When they were thirsty in the wilderness, ha ne ba nyoruwe. God said, go to the rock Modimo a re tsamaya and you will get mme water. o tla fumana So when metsi. they don't have water, Jwale ha ba they sena metsi, could not move. ba ne ba sa kgone ho tsamaya. Hallelujah. The So Lord. the king of Assyria, Jwale he morena wa Assyria knew that the living water o na is the
one that will strengthen this king. So let me go and block the water so that they may not have strength. Hallelujah. Praise the Lord. Wisdom was upon him. Knowledge was rooted in his bones. There's a man of God who says that your word is like fire in my bones. I don't know how many of you are experiencing that. But every time when you read the word of God, then your bones, they become restless. Hallelujah. Praise the Lord. The king, the first thing that he did, he assigned people go and watch over the springs, go and watch over the brook. Hallelujah. Praise the Lord. Go and watch over them. And the people, because they were the people of God, when they heard about this, while they were standing there, they decided, let us now begin to close the brook. Let us stop the brook, the water of the brook from flowing. Hallelujah. Praise the Lord. They began to plan. The children of God. This story, it teaches us that when we hear bad news, we must seek for the living water. We must protect the living water. Do you have the living water? Do you have the living water? Because the Bible says, from their bellies shall flow the rivers of living water. From their bellies shall flow the rivers of living water. From their bellies shall flow the rivers of life-giving water. When you go through challenges, the first thing that you must protect is the flow of the living water inside of you. That's why the Bible says that cut your heart with all diligence. Hallelujah. Praise the Lord. Guard your heart. What is it that you are hearing? Because from their hearts flow the river, the issues of life. The issues that hallelujah. Praise the Lord. From our hearts flows the issues of life. When your life is difficult, look at your heart. When things are not going well in your life, look at the condition of your heart. I was looking at a certain video of a man of God. And the man of God was giving a prophecy to this young man. And this young man, the prophet was talking about how this young man is blessed. How he had a security company and so forth. This young man was from Botswana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the prophet said to him, and the young man responded, "Man of God, the servants of God, the prophets of God, they are always telling me that God has blessed me. There is a great financial breakthrough in my life." And the prophet of God said, "Do you know why this prophecy is not coming to life?" And the young man said, "I don't know, prophet." And then the prophet said to him, "These things, they are not happening in your life. Because in your heart, you love 3 women. How can God bless you when you have 3 women?" And I think there is nothing wrong to love 3 women. But you know what is happening? God cannot command his blessings where there is no unity. There's unity in your house.
God cannot command unity. modimo ha kgone ho commanda kutlwano. That's why even our relationship with Jesus Christ Ke ka ho dikamano tsa rona le Jesu is not Kriste. a relationship with Jesus and God. Ha se dikamano tsa Jesu And the Holy Spirit. le moya o halalelang. It is our relationship with Jesus. Ke kamano tsa rona le And Jesu. Jesus has a relationship with the Father. Me Jesu o na le dikamano le ntate. Do you get it? Na be la ifumana. Do you get it? Na be la ifumana. So from the heart, Jwale ho tswa some of pelong. us, we are seated here today. Ba bangata ba rona re But dutse mona kajeno. our heart is not at the right place. Empa dipelo tsa rona We ha di are still boemong bo struggling botle. with certain issues in our heart. Ntse re sokola ka dintho And tse the word itseng of God dipelong tsa said rona. from the heart flows the issues of life. Mme lentswe la modimo le re ho tswa pelong ya rona ho phalla ditaba tsa bophelo. That's why we have to pray and ask God, purify my heart. Ke ka ho re tlamehang re rapele re hlwekise pelo tsa rona You don't morena. have to pray for wealth. Ha wa tlameha ho rapella Just pray for a clean heart. rapella pelo e hlwekileng. Because what is of God Hoba seo e leng sa modimo can only dwell where the heart is clean. se kgona fela ho dula moo pelo e hlwekileng. Hallelujah. Praise the Lord. So the Bible says Jwale Bebele e re that the king Hezekiah, hore morena Hezekia he also went o ile a ya and he built walls. mme o ile a ya mme a aha mabota. Hallelujah. Praise the Lord. But the Lord, we have to build walls in our Re lives. tlameha re ahe When mabota we maphelong a hear bad rona. news, Ha re utlwa we ditaba tse must mpe. the first thing after taking the water, Ha pele ha le qeta ho nka metsi we must build the walls. le tlameha le ahe The mabota. Bible says he went back Bebele e re o ile a and ya he morao. fixed the walls that had openings. Mme a lokisa mabota a neng a sentse a A na le dikgeo. a na le dikgeo. Hallelujah. Praise the He Lord. fixed the walls. O ile a lokisa In mabota. our lives, Maphelong a there rona. is a hedge of fire surrounding Ho us. na le re dikadikilwe ke mollo. Ke lebota la Ke lebota mollo. la mollo. Hallelujah. Praise the Lord. But other people, Empa batho ba they bang are surrounded by the wall of sin. ba potapotuwe ke lebota la sebe. That's why the Bible Ke says ka hoo Bebele e re that do you think that my eyes cannot see? na ebe o nahana mahlo a Do you ka ha think bone that na? my hands cannot reach to you? Na ebe o nahana matsoho a ka ha bo He says fihlella na? the challenge that I cannot see you, Qholotso e etsang hore ke se ke ka o bona. problem that causes me not to touch you, Bothata bo etsang hore ke se ke ka kgona is ho the o ama. wall of sin that you have built around Ke you. lebota la sebe le o So now when we look at our lives, jwale ha re tadima we maphelo a must rona, look what kind of a wall is surrounding re us. tlameha re shebe hore ke mofuta ofeng wa lebota o re Some of us, we potapotileng. are Christian. Ba bang ba rona re ba Kreste. We give you that. Re o fa seno. You are a born again child of God. O tlwaetse ho But tshwana na there o are Modimo. walls that have the hair. But ho na le mabota a nang le dikgeo. Hallelujah. Praise the Lord. There is a place Ho na le where there is a sebaka crack. moo ho nang le And if the dikgeo. devil finds a crack, Mme a se ba se he phela can ka put dikgeo. a nail. O kgona ho After kenya putting a nail, After he putting a can nail. put the point of your finger O kgona or ho- his finger. O kgona ho kenya And karolo he ya can itseng ya put monwana wa the hae. finger, Mme a kgona ho and kenya he can monwana. put the second finger, Kenya monwana and wa he will hae. put the third finger. He can put the fourth to the fifth until his whole hand is Ho in. fihlela letsoho la hae kaofela le kene. Hallelujah. Praise the Lord. When we hear that the king of Assyria, Ha re utlwa morena wa the Assyria, king of Assyria morena wa in the Assyria, Bible, Bebeleng, he represents the enemy. o bonahatsa sera. Hallelujah. Praise the Lord. Ke pontshahatso ya sera. So when the king of Assyria Jwale ha morena wa is Assyria coming, a tla, you must look at the o walls. tlameha o tadime mabota. You must look at the water, O shebe metsi. because it is this water Hoba ke ona metsi that ana will strengthen him a tlo mo fa to matla be able to overtake you. hore a kgone ho hlola. After the water, Ka morao ho metsi, look at the walls. tadima mabota. What is it that is surrounding Ke me? eng se Look at the mpotapotileng? friends that are surrounding you. Sheba metswalle eo When you are feeling potapotileng. sad, Ha o ikutlwa o look at the people that you surround yourself with. sheba batho bao ba o ikamahanyang le bona. When you are feeling lonely, Ha o ikutlwa o le mong, that feeling, that thing that you do, yona ntho eno e o e etsang. every day how shall me? Mehlena le mehlena yona It's when you are feeling lonely, more shamba we are tabening. ke ha o ikutlwa fela o le bodutu The wall o ya in a tabineng. little
your wall has cracked. I was thinking this week Ne ntse ke nagana beke ena how we have the ability to contaminate what God has given us. na re na le bokgoni bo bo kakang ba o senya seo modimo a re fileng sona. We have the ability Re na le bokgoni to contaminate go senya what God has given us. seo modimo a re fileng sona. Many people, they have found jobs. Batho ba bangata ba fumana mesebetsi, They are earning a salary here in Sidiba, ba fumana tjhelete hana here mona in this church. hana mona kerekeng ena. But the very blessing of the Lord, Yona tlhonolofatso they e take tlang it, drink it. ba e nka ba e tawa. You contaminate what God has given you. O senya seo modimo a o fileng sona. Oh, Bazalwane. Christians, In order brethren, for God to bless you, bakeng sa modimo gore a o hlonolofatse, He must trust you. o tlameha a o tshepe. For you to receive the blessing of the Lord, Bakeng sa hore o you fumane must be hlonolofatso ho Modimo, trustworthy o to tlameha o Him. tshepahale ho Modimo. When He gives you little, O fa bonyane, He wants to see what you are going to do with the o little. batla ho bona hore na o tlo etsa If you are trustworthy with the little, ha o tshepahala ka tseo tse then nyane, He will begin to give you more. mme o tla qalella ho fa bongata jwale. Unfortunately, in this church, we don't trust God. Mme ka maswabi kerekeng ena ha re tshepe Modimo. 5 rand. When we come to offer, we offer with 5 rand. 2.5. Whereas God gave you 2.5. Where is that 250 that you are supposed to be bringing? E ka 250 o tshwanela ebe wa We should ikisa. be far in completing this church. Re tlameha ebe re hole ho Because God has answered prayers. Hoba Modimo o arabetse dithapelo. Empa Bakara ya tjhe, kwana ra isa di 30 rand tsa kwana spotong. we'd rather take our 30 rand than take it to the bar. Ha e fedile tjhelete, When the money is now wa finished, mozelwane wa mannete. you become a true Christian. When the king heard, Itse morena ha utlwa, even after he has seen the goodness of God, le ha na sa bone boholo botshepehi ba when morena, he heard that trouble is coming, ha utlwa hore mathata a he ya tla, watched over the water. o ile a sheba metsi, He began to build the wall. He began to fix the o wall. ile a qalella ho lokisa mabota. To say, ke kae mo baka kenang teng? Where is it that Ha they Modimo a can qeta ho bless, ha ko shebe na ke eng e ntse ke e labalabela eo Satana e sebedisang. praise the Lord? There are many people ba Modimo ba blessing in this church. Ho na le batho ba bangata be ntate Modimo ba hlonolofatsang kerekeng ena. But some of them, when I Lady K, they give. Ba bang ba bona ba nehelana, But they give ba ntse ba bua haholo. empa ba nehelana ba ntse ba komakoma. You are complaining. You are murmuring. Lentswe la hao le boima ho feta tjhelete eno o e tlisang. Your words are heavier than the money that you are bringing. Hallelujah. Praise the Lord. I have seen people Ki ile ka bona batho. who ba itetseng ha ke so bone motho a fana ka 2,000 3,000 in this church. Batho ba ba fanang ka kore pelo tsa bona di sa thuthumele. Without their I heart, still without their want to hearts do trembling. great things, even though ba le ka ho le watle ba lwantsha ba kgamua ke metsi. Even though they are inside the ocean, Their faithfulness from their heart botshepehi ba bona ho tloha pelong tsa bona, o prova ho hawa Modimo. it proves the faithfulness of God, the There's mercy a of song God. that I like. Ho na le pina eo ke e ratang, e reng you call me out upon the waters, e reng o mpitsitse ho ntsha metsing. Even though I am there, Le ha ke le mono, where my feet cannot stand, mo maoto a ka sa kgoneng ho I ema, know that I will find you. ke a tseba hore ke tlo o fumana. So re tlamehile re be at a place, bazalwane, We have to be at where a we place see of that the right. things are not enough for us. Mo re bonang hore dintho tsa But ha we di a must trust lekana. God. Empa re We tshepile must go Modimo. into the depth of the Re ocean tlameha re kenelle botebong ba where our lewatle, feet has no balance. mo maoto a rona a senang Dintho tsena balance. ha o di kopanya ha di na balance. When you mix this thing Tjhelete together, ena ha o e kopanya ha e na balance. this your money Ha when di you put it together it balance. doesn't balance. But you must still give unto the Lord. Empa o tlameha o tswele pele o fane ho morena. Why? Hobaneng? Because where my feet cannot stand, Hoba mo maoto a ka sa kgoneng it ho is the ema place teng, where I will find God. ke sebaka seo ke tlo fumanang The Bible Modimo. says that deep calls unto deep. Botebo bo bitsa botebo. So if you are not deep, Jwale ha o se botebo, you will not be called into the depth. o keke wa bitswa botebong bo keneletseng. Teba ka tumelo. Be deep in your faith. Teba. Be deep. Teba. Uthi cha.
tepa tumelong ya hao. Go deeper. Kore ba re mama ha o batho ba Modimo Christmas ke e ya tla. O bone ngwanaka Modimo tla pele. Amen. We are not at that place yet. Ha re so fihle sebakeng seno. Bazalwane, a ke re ka tšhelete ebile a ke na taba le tšhelete tsa lona. Fela nna Modimo ke yena ke mo tsebang hore o patala mosebeletsi. Tate Tedi o ntshwere hantle la mpona. Amen. Hallelujah. Amen. Le bana ba ka la ba bona. Amen. But tshepa Tate Modimo ka sebete. But trust God with your gut. Tlotlela tlona o tlo tlisa 5 rand tsa mo. Stop bringing your 5 friend here. O etsa fela ho Modimo ha ka dula fatshe ka kereke ba tla ntsheba. Ba re o ska itlisa ha o soka o tshepa Modimo. Don't bring it until you trust God. Ska tumela. Don't come close. Re sentse re o bone ka bophelo ba hao bo phelang ka ntle. We have already seen with the life that you Gore brought. tumelo ya hao e hokae. Where is your faith? Hallelujah. Sentse re utlwile le mo buang ka teng. We've already heard how you speak. Gore baneo. Hey. Jehova ke mothusa wa ka ntle le tlhoka. Amen. He built the walls. We la aha He mabota. fixed the walls. We la lukisa mabota. What? That was not enough. Seno ne salekana. The Bible says he went outside Bebele e wile aya ka and he built the walls. Me a aha He did mabota. not just build the walls. Ha ka aha He mabota built the fela. highest up to the tower. We la aha mabota aya ngidimdimu. To the tower. Hallelujah. Praise the Lord. On top of the walls that were already existing, Uduma mabota na sanza. he went extra We la ya to go and build more walls. aya aha mabota And this time, it was not just an ordinary wall. Ine se mabota fela. He said, I will build them up to the tower. A re kitla aha o fika toreng. Kore ha ba ka leka ho etsang. Even if they try whatever. Barcelona, we have to build the second wall. Kamare ahe le bota la The bobedi. second wall Le bota la bobedi. is the second and the wall of friendships. Ke le bota la metswalle. Go with people who believe in God. Tsamaya le batho bao ba You will dumelang never ho find Modimo. yourself doing things that are shaming O you. keke o iphumana o etsa dintho tse o swabisang. I remember Pastor Katli when he was standing here. Ke hopola Pastor Katla na eme mona. He said, Modimo ha mo shebile yana o tla re bona. When God is looking at you, he's saying, look, Ano bona re ntate ona mo tshepisa. What Yeah, I will yeah. serve you. What I give myself. When the Yeah. time of giving yourself comes, ha nako ya o inela o wena nna ndi le khona o zothola khona. o nna ndini ke yona o tla phumana teng. Hello. When the time to give yourself e fihla, Ha nako ya o inela ntwa e tla. when a Ha war o kwale mamati. you don't close your doors. Ha o tle o prophet or prophet hey na mai phahamile ntate ya mpitsa ntwane ya mpitsa. Amen. Ha o tle o prophet or prophet ha ba bele re pastor ni tle moruti wa ka. Ha o re ya fasting. O tlo tseba hore na wena o itshwere kae. Amen. Hallelujah. Amen. You know, yesterday I was humbled by this old lady. Maobane ke ile ka kokobetswa haholo ke nkgono e mong. You know, old ladies, man, there was something special about them. I love them. Ho na le ntho e nngwe e kgethehileng ka bonkgono. She took us to this place, O ile a isa sebakeng sena. and then she stopped. She said, "Stop the car," A re emisa koloi. and she began to tell us about this property of hers. Mme a qalela ho tsebisa ka ntlo ena hae. And she said, "Please pray with me." A re ka kopo na gape le Was nna. about in my heart, kana go eno, I was emotional Ne ke utlwe bohloko haholo. because I don't know when last did I hear a word from this church. Hoba ha ke tsebe ke la E re neng ha o prophet ke qetela. go rapele le nna. Mone o utlwa motho a re moprofeta, please pray Ho with na le me. motho a le mong fela There is only one in person. this church, Ke re keng yena. but people are not using the anointing. Empa batho ha ba sebedise tlolo. Ha ke tsebe na ba boneng. I don't know what Ke they lakatsa saw. ka le ka njwetsa. I wish you Hore na would ke le batho ba di bona ke nna na di popola. Mme ka le ka njwetsa. Hore na le boneng ka nna so that le nna ke tsebe go rapela ke itukise le tle go nna le re prophet e kopa re rapele.
kapa le se le hodile ha ka re moyeng Are you that spiritually matured? se le hodile Are you spiritually matured? ha Yeah. are we now there Na ebe se se le level ka Are prophet royalty you at le fitile prophet royalty's level? Now you have surpassed her. because there hona le bopaki hore gore mama o tsile ke feta ntweng e itseng he ka tsena fasting ya ba ntate motho mo nketsetsa ntweng ha hona le motho o tlisang le ntwe jwalo ha se ke re he le hodile le ithapella le se le tseba go di beya hantle le tate amen nobody is coming to me and saying hey I've seen the goodness of the Lord How much ya tlang re ke bone bohobo tshepei ba morena. is very few Ke ba mmalwana. ba will tell ba tla nsendela ba rasitse ba re mami ke utlwile ke fumane ntwe e itseng. There are only few that will come and say, Prophet, I found something. Amen. Praise the Lord. Okay, Isabella, le monna wa ka re ke le Cape Town kwa. Me and my husband were going to leave. Ke re mthaka. Re Cape Town. We were going. Amen. Because the amen, Lord. but se le hodile mos. I Ha le sa believe hloka you are o etela mature. peleng. Ines. Se le hodile ke re mme. Se le iketsetsa. Ha le sana di prayer request. You no longer have prayer. Dikopo tsa Se ke le sejana se dutseng fela ka mane ka room divided ka hodimo se bokaletse dust se ke le sejana se sa sebedisweng hallelujah mara ke mo ka tseng hallelujah so they built another wall Mme ba ile ba aha lebota le leng hape. hallelujah Praise the Lord. whatever that was not right Eng kapa eng se neng se sa they loka. began to fix it Ba ile ba qalella ho se lokisa. whatever that was not going well Eng kapa eng se neng se sa tsamaye they hantle. began to work on it. Ba ile ba qalella ho sebetsana le sona. Hallelujah. And they made weapons. Mme ba ile ba etsa dibetsa. He says he also made weapons and shield in abundance. O ile a etsa dibetsa ka bongata bo a re kgonang. What weapons do you have? O na le dibetsa di feng? Do you have weapons that you have prepared? Na ebe o na le dibetsa tseo sentseng o di lokisitse. Do you have weapons that you have prepared? Na ebe o na le dibetsa tseo sentseng o di lokisitse. Do you have things that when you are going through, verses that when you are going through, you stand by them? Na ebe o na le ditemana tse leng hore ha o na le ntho o feta ka ho yona o ema ho tsona na. Nna verse ya ka ke 1 Corinthians chapter 10 Nna verse verse 13. Corinthians chapter 10 verse 13. Corinthians chapter 10 verse 13. That is my verse. Yeah, When we I don't go, have to- when I keep go wisha, I go to that verse. Ha go bisha o ya temaneng eno. Hallelujah. Praise the Lord. And also I love the whole chapter. Yeah, John chapter 15. I am the vine, the true vine. I love it. I am in the Father, and the Father. You are in me, and I am in the Father. Amen. Those are my weapons. Tseo ke tsona dibetsa tsa ka. That there is nothing that I can do. It's I am the true vine. You are the branches. I am the boom. Hallelujah. I am the true vine. Ke sefate sa nnete sa morara. You are the branches. Lona le makala. He says, without me, Ntle le nna you cannot bear fruit. o keke wa beya ditholwana. That is my weapon. When I go through challenges, Ha ke feta ka hare ho diqholotso. ke re, nna, without me, without you, does not exist, Lord. Ke re nna ntle le wena morena ha e teng. How will I bear fruits? Ke tla beya ditholwana Look at the jwang? situation. Bona boemo bona na. You said, ha ona moleko o nhlahelang o sa kwang o hlahela batho. Amen. O itse jwalo. So moleko ona hona le batho ba o hlotseng le nna ntate. Ke dibetsa tsa ka. What are your weapons? Wena dibetsa tsa hao ke di feng? What are your weapons? Dibetsa tsa hao ke di feng?
You must have verses that you can pray. Haba go lelekisa ditlo tse go lelekisa strate. O bona le verse. E se jo mama we. Ase se beta ntwe. O fedisa matla a hao. Maro ka melo bele se le ntho le verse. Morena ha ba ka ba hlaha ka ntla e le nngwe. Empa ba tla qhala kana ka ditla tse supileng. You must have weapons bazelwane. What are your weapons? The Bible says he prepared the weapons. Encouragement. We may speak words of encouragement. But if you don't have weapons, what can we say? Are you going to do it? No. You must have weapons. That's like a shepherd getting any verse. It made me that runa. But never know about the Lamba. Oh, First Corinthians chapter 10 go water. Hauna muliko also got Mushahela Batu. Empire Tapis, Impamuliko Gasha, Yartibis, the one Sebahala. Hamuliko won't take out. Imagine how can I keep at away that ship? That means rather than taking bona, they must see you. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. The Bible says, verse 16, he set combat commanders. Combat like Amen. After he has built the walls, after he has prefixed the walls, after he has washed over the springs, now what he's doing, he prepared the weapons. After he has prepared the weapons, he now went and now prepared the combat commanders. He put on people like David. Hallelujah. Praise the Lord. Well, now, what are you doing? I am talking about this because we are still in the year of God's grace for victory. We are still in the year of grace for victory. We still have the chance. If you have not testified by now, which I don't understand, because we are celebrating bona batho bao You go to church, those people, they see mara you. o tswa ba o tla o bua mona gore o eme mona gore ntate modimo ke a mo leboga. But you are afraid to come and stand here and say, Lord, I Ne ke sa thank you. nagana gore ka tsatsi le leng le nna ke tla ke ye ATM-eng. I didn't think that one day I would go to Ba bangwe ba sa an ntse ATM. ba ya pela ATM motho a fitlha ema mo a iketsa kete kore amen. Tlamehile ba o etse cash send gore o ye ATM-eng. O hlola go tla o ema mona fela gore hallelujah ke leboga ntate modimo. I am thankful to God. Bonela ha re ka ba ra re batho ba re loya modimo wa rona yena. I was asking somebody, why do you always, how do you talk about him? Why can't you think, these are angels? How do you tell why are we so set to demons? Why are we so set to witchcraft? How do you tell fire? For what? It's in their nature. Because we are so set
to witchcraft re tshaba boloi more than re hlompha modimo re tseba dintho tsa boloi go feta the way re tseba matla a modimo ka teng. In this church ona batho ba pakang wa kana mosebetsing wa tsuwa mosebetsi bo fela tlo ba mputswa hape mo a soka a re ntate modimo ke a leboga pontsheng ya batho le tsela modimo le re tshwantse re fane ka bopaki in the congregation of people. Le tsela modimo le re fane ka bopaki boteng ba maputheo wa batho. Khale batho ba fola line mona ke ba rapela. People have been coming here. Ke rapela ke re ba sa mesebetsi ba sa sebetsa tloyo ke tlo rapela ke rapela. I've been baba ke bile ke utlwa mona strategy fela ro le ene ke bone ka dikitse mo bekeng yena ha le nyewo kene ha le wena wa sebetsa ha. Nobody has ever even said anything. How motho ya kileng a re le go le fedile dintho tseo when those things have o tlo ba bona ba beile mabatha ba tamo ba tlo go ba dithabelo ha. I'm just an instrument. There's no way that I will pray for them again because that is not my will. Even the spirit that I'm using is not mine. And I did not call myself here. I sent. Amen. So he sent the commanders. When you go through, but there are people here at church. I also said the commanders. They have not said commanders. Also, hallelujah. Amen. Omo hare mani kereke intimate jolo wena tloko bono mo support re intimate jo. Re mani kereke re tlole the whole day re rapela. Re bana lentswe. La re sa bui, esole ke sona le nna fela mo. La o ka ba robala wa khaleha. Ha fela ona ke na le motho ke na le yena mono. Re o so ka o go beha batho. Re tlameha ho beha batho. Amen. And I go down to my soul. Hana Gupore, Tamono, Loya Mantwe, Mutara, when I don't know Nabuja, Scavantina, Ununto, I go down to Batana and Sabella, Hezekiah Campo, Hezekiah Shasakati. By they went straight where they're supposed to go. They never complained to Ray. These blessings are not about who. The blessings are not about who. Hallelujah. Amen. He set the commanders over the people. Over the people and gathered them together to him in the square at the gate of the city and spoke encouragingly. Hallelujah. Amen. When now he went outside to meet up, he prepared the commanders so that nothing happens to him. This is the system that we are supposed to use. When we go out there, we must have people that we set. The people of God. The people of God. Isn't the people who will take you the people of God. Amen. He sent the commanders and he went out there and spoke encouragingly. He spoke encouragingly. Be strong and courageous. Be strong. Amen. Amen.
Do not be afraid se tshabeng or dismayed. kapa la nyahama. Hallelujah. Praise the Lord. Before the king of Assyria. Ka pele ho morena wa Assyria. O hloka motho o tla tlang a o jwetsa. You need someone that will Hore be strong and courageous. o kgothale. Do not be afraid. Se tshabe. Do not be dismayed. O se nyahame. Mati ke kwala exam he di ntabola. Motho o tla ntse a buela na sa tsa ska re he mkhotsi. A le nna di anyesa. No. O tshwantse re mo bona re be strong. I've seen you overcoming. Ke o bona o hlola. I have seen you overcoming. Ke o bone o hlola. Remember Mata, kana kwa itseng wa hopola selemo se pele. Amen. You need people who will say be strong and courageous. O hloka batho ba tla re matlafala o kgothale. Who is surrounding you? Ke mang ya o potapotileng? Is people who are surrounding you. Naibe batho ba Do they potapotileng? speak encouragingly? Naibe ba bua ka ho kgothatsa. Are they speaking encouragingly? Naibe ba bua ka ho kgothatsa Ba na. tlo jwetsa ho ka tlela wa ngwaneso 20,000. O tlo ipota ka nyeo. We don't do that. We speak encouragingly. Re bua ka ho kgothatsa. Hello? Praise the And Lord. as far as so patale, we speak encouragingly. Re bua ka ho kgothatsa. Things are not coming all right. Or face the temp test. Speak encouragingly. Bua ka ho kgothatsa. Remind people where the Lord has taken them. Hopotsa batho hore na Modimo ba tlositse kae. Don't be discouraged. Ska Do nyahama. not be dismayed. Ska nyahama. He said, O ile a re before the king of Assyria, se tshabeng ka pele ho in the morena face wa of that Assyria. failure of temp tests, Ka pele ho dihloleho tlholeho eno ya diteko tsa hara do jara. not be dismayed. Ska nyahama. You still have a chance. O ntso na le monyetla. Obey the temp test. O faitse fela teko ya kgwedi ya term. Hallelujah. Amen. You still have exams. O santsane o na le If you ditlhoko. keep your failure in your mind, Ha o beile o hloleha ha hao ka if you kelellong. keep fear in your mind, Ha o beha tshabo ka kelellong you ya will hao. not be able to sit down and start. O keke wa kgona ho dula O fatshe tlo moo bona ba pula bang. ena e le kgolo, ipotsana ke qale kae. But if you have courage, Empa ha o kgothetse, you will remember that I still have. O shebe dibeke hore, okay, ke na le beke tse kana ho study. That means ke di-hour tse kana. That means I have to make a plan. Let me make a plan. You are going to make it. Hadrat always calls me. Hi, it's on failure the temp test. Can I remember the day when you were born? ke re hopola letsatsi leo I le ho always hlaha. remind him of the day when he was born. Ke dula ke mo She was hopotsa ka born. letsatsi leo a neng a The hlaha day ka she lona. was born, Letsatsi la neng a she hlaha was ka born lona. around 6:30 in the morning. O ile a hlaha ka 6 hoseng. And the whole day, Mme letsatsi kaofela. she did not drink. La mona o petite again. La mmona hore o mmele She nyana was o not monyane. such a healthy child. E ne se ngwana ya hlahileng. Bona ka re ke ngwana wa o safarileng alcohol syndrome. O no tla nahana ke ngwana a E ka re mmele ke nwa jwala. Ke bojwala. Hallelujah. Amen. A omeletse like omile no sa tlona le metsi ka mo. A omile. She did not even know how to suck the breast. Ho nyanya ke nthabile ngwana a qeta ho hlaha. Nthabile a tsebang ke ha no ke nthopela o sentse a bula. Why o batla ho nyanya? Thandolisi did not know how to do that. And unfortunately, I was such a young girl at that time. I did not know what to do. You tell the sister, monona hanya. Le tshaba tsinga tlhoko eo. Le tshaba bana go nyantsha bana. Le tshaba hore le tlhokla bohloko. Hey, nyantsha ngwana until half past 4 in the afternoon. Oswa ka atla a tlompona. Ha fihla mo. A fihla a re o nka ngwana o lahla matsogo le maoto. Hallelujah. O lahla maoto le matsogo fela. Aba phakisa ka speeder he e batho ngwana ha rege ha tshwanela go etsa so motlhane ba shaka tswiri ya hae tswiri ya hae e ne se fela ka 0.1 e ne tlo 0.0 point a ke re tsama jalo mme e re 0 e be re comma 0 something number ke ya tsa twatsi yone le re 0.01
ene lo 0.0 e be 2 e be stopa abantu hlokahetse that day. Hallelujah. Amen. So whenever she cries, ampolela gore it is difficult. I'm phonela alone. O ka bana na ngwana no re ipilo ka ba eng ha tlo phone a bolela ka mogho go rapela ha bua because ha a grade results o ka ba stantsalla o lla e ka re gona le something se mashwa se se diragetseng kana bona o tsielehile ha na thula ke okay, it is okay, it's okay. Ngwana ka o 1,000 kilometers away from me, 1,000 kilometers ke tsama 12 hours ha ke Cape Town ke lo mo bona. Hallelujah. Amen. O tla ba ana ke be ke mo gopotsa ke letsatsi la pele when you were born, you were supposed to die. The enemy was just standing there looking to kill you, but you made it. So the same situation that you are facing right now, you will overcome it. I tell her words like that. Then after that, you smile at my baby. I'm a smile. That's it. You are going to make it. Don't worry. Nalinda to hai ke tla ke mo jwetsa ke re hey mradi wa hao a ska ntshala ka dikgapa ka ba kana na ro una le ntwe mpe tlhagile ka ntu feitse fela ha ke tla ba etsa ntatwate ka 12 o'clock re brakata le brehende le sekete le khatata ha ke re se motho ha ke tla fela ka fresi rakatala boshe. Jesus, you are the cup that will dry. Ramuka salahata. He come praying for his daughter. Hallelujah. God pray at loko mena teng wa tsoga ntate wa tshepahala ke a tseba modimo wa ka wena ha ona ya tshwanang le wena ha rakatha le khamasaya mathe rebe ha khutla atla o pasitse. Amen. La ka ba tswa ka lesobelang nale o tswa ka lesobelang nale maru ho salang gore mo number 1 position 1 e yante le ene o tsa tloya mosebetsi. Amen. Njotsa ntwe ha o pasitse ka lesobelang nale mo position 1 e tlo yante le ene o ntso tlo fitla mo. Amen. Ha ba ke ba sheba ba re o na na tswa number 1 o pasitse khumladi no abana taba le khumladi ha o arabile dipotso tsa interview hantle mo position 1 e dula teng ka office next door ko wena my love. Amen. Hallelujah. Amen. So don't put yourself down. Hallelujah. Amen. And he said, be courageous before the king of Assyria and all the host that is with him. For there are more with us. There are more with us than with him. With him is an arm of flesh. Langkutwa. Baba ngata bana le rona. Ho sa kgathaletse hore na o shebane le boemo bofe. Ho sa kgathaletse hore mohlomong o kopana le eng. Baba ngata bana le rona. Hallelujah. Amen. Baba ngata bana le rona. Ho feta bana le serasa hao. That failure o shabane le yona. O tseba hore baba ngata bana le wena. Kamane on the other side ke lecture fe. Amen. The Holy Spirit and the entire host of heaven is backing you up. Me ha bana ba hao bona ka re dintho ha di kopane. Tseba hore ba ngata bana le wena ho feta boemo bo bo tobaneng le bona. Hallelujah. O re jwalo gore bona ba tsamaya ka letsogo la nama fela. Empa rona modimo na le rona. Ke batla ka ndagana o itsele fela ntho e. Modimo dintho tsena tse ngata tse mo baletseng tsona mona gore mpula a lo lebela didiba mo metsi a tswang teng. O ile a lokisa mabota. Hallelujah. We a feta ho lokisa mabota ha mabota a matelele ho fihla ditoreng. Ha
ha qeta a bitsa masole a hae a re nka teng jwale banna ke a tswa ke lo matlafatsa setjhaba sa ka. Hallelujah. A ba jwetsa a re ba bangata ba nang le rona ho feta ba emeng kgahlano le rona. Bona ba tla ka letsohonyana fela la nama, empa rona Modimo wa rona ke batla le tsamaye ka lentswe lena. Ba bangata ba emeng le nna ho feta ba kgahlano le nna. Amen. Ba bangata ba tsamaya le nna Modimo le banyeloi. Lentswe la Modimo re jwale re tla etsa eng ha ile mona re na le maru a nang le rona ho phaka. Maru ke boteng ba Modimo. Hallelujah. Hobane ke jwalo, the Bible says ha moshana ya tenteng ya pokano ene re ha qeta ho kena ebe le rule ya theoha le bokanela tente ya pokano. I love mist. Ke mohudi. Mohudi always unketsa ke hlanya. Ke rata mohudi ka pelo ka kaofela because I know ha mohudi o le teng Modimo teng. God is busy doing something. Rona re shebile fela ka re ke ntho e ordinary. It's not ordinary. Modimo ba ikapesitse ka maru a tsana ka hare ho batho. Hallelujah. Hallelujah. Modimo ha o bona mohudu o re ntate ke a leboha hobane ke a tseba jwale o teng ka hare ho sebaka sena. Boteng ba hao bo teng Modimo o ya sebetsa. A go mpone le nna Modimo sebetsana le wena taba ena ya ka a ke se ke bua Sesotho. Hallelujah. Le kgetsi mokotla. Hallelujah. Are with them. Are with him. Yena is an arm of flesh. But with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people took confidence from the words of Hezekiah, king of Judah. Banka matlafatso mantsweng a morena Hezekiah morena wa Judah. I hope today you will take courage from this word. O tsamaye o lo ipatla yona Dikronike tsa bobedi chapter 32. O ipatla yona 2 Chronicles chapter 32. O ipatla yona. Koparemeng ka maoto. Morena ke o tshepile ifika la ka mehla ke wena ke iketlile e kgotso thabo fela. It is time. This is the time to build other walls. This is the time. I want people to pray in this place. You will never leave this place the same. Hallelujah. Tell him, Lord, I trust in you.
I want us to pray. Father, in the mighty name of Jesus. Come on, thank the Lord. Come on,
Let the Holy Spirit take over her now. Let the living water flow over my soul. Let the living water flow over my soul. Let your living water take control right now. There can be more science. La diamantolo canine menteria boseke. Rekedia manda raboshekeria. Rabula mantalia bosaliete. The living water take control right now. For I run on my fears. All my fears. We run them unto you, O Lord. Makali katole. Reketeria darabose. Elia manteria hata. Let the living water take control right now. Let the living water take control right now. Let the living water quench our thirst in the name of Jesus Christ. Makura tarabose. Come on, pray. Come on, pray. Jesus, take over. 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 Barika lika sokotoria. Malekelele sayata. Take over my wants and my needs. Take over my wants and my needs. Take over, oh Lord Jesus. Masia mataraboshe. Maratelele siya mandaraboshe. Ilementelele siya mamamasha. For the word says, oh God, that the Lord is good for those who wait. The Lord is good for those who wait. The Lord is good for those who wait for you. We are here to wait for you, Lord. We are here, be good unto us. We are here, be good unto us. Ayabasika talaboshe. Erekete talabosa. Remabababashikata. Maruko tolobosa yahata. We are here, Mutino. We are not doing a Mutinuan. We are not doing a we are here. We are when a Mutino. When I want to shows. When I think on a when I come on share something. When I want to do something.
Oh